Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure ya Kure Info. Turi kw'igenekerezo rya 5 ukwezi k'umunani umwaka w'2026. Mbahaye ikaze muri aya makuru yacu yo muri kano kanya. Niba warakunze ibiganiro vya Iyakure TV, ndakumenyesha ko Iyakure TV yongeye gusubukura ibiganiro vyayo vya minsi yose. Ibiganiro vya Iyakure TV murabikurikirana kuri iyi mbonesha kure Iyakure Info. Mwarabanye nanjye mu biganiro bikomeye n'amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mwarabanye nanjye kuva mu mwaka w'2018. Mwarabanye nanjye mu ntambara zikomeye cyane zabereye mu gihugu cy'u Burundi ubwo abarwanyi ba Red Tabara bagabaga ibitero kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2019. Iyakure TV niyo mbonesha kure ya mbere yabagejejeho amakuru y'urugamba ndetse n'imirwano ikomeye yabereye mu ishyamba ry'ikibira. Mwarabanye nanjye kandi mu makuru akomeye cyane yavugwaga muri CNDD FDD. Mwarabanye nanjye mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni amatora yabaye mu mwaka w'2020. Mwarabanye nanjye mu rupfu rwa Petero Nkurunziza. Iyakure TV niyo mbonesha kure ya mbere yatangaje amakuru y'urupfu rwa Petero Nkurunziza. Iyakure TV kandi yaratangaje amakuru akomakomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Iyakure TV yatangaje indyane zikomeye cyane zavugwaga mu mugambwe wa CNDD FDD. Iyakure TV kandi niyo mbonesha kure ya mbere mu gihugu cy'u Burundi yatangaje amakuru y'ifungwa rya Generali Arengiyome Bunyoni ndetse no kunyenyurana gukomeye cyane hagati y'ibihangange bibiri mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva ndetse na Generali Arengiyome Bunyoni wari umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Twarabashikirije amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Kuri iyi nshuro rero Iyakure TV yongeye gusubukura ibiganiro vyayo vya minsi yose. Amakuru yizewe kandi atosoye n'ahandi mwayaronka ni kuri iyi mbonesha kure Iyakure Info. Itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini bariko barakora ibishoboka byose ngo tubagezeho amakuru akomeye cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo. Abanywanyi bacu bose baherereye irya nino mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu Kirundo, abaherereye mu Cankuzo, abaherereye mu bice bya Muramvya, abari mu Bubanza, abari Igitega ndetse n'abari Bujumbura, mwese ndabasuhuje. Mbahaye kaze mu biganiro n'amakuru bya Iyakure Info. Abari mu bice bya Karusi, abari Makamba, abari hirya no hino mu bice bitandukanye, mwese ndabahaye kaze. Abari Kayanza, abari Ngozi ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane by'igihugu cy'u Burundi, mwese mbahaye kaze muri aya makuru n'ibiganiro bya Iyakure Info. Nkomeje kandi kubashimira ingene mwakomeje kubana nanjye. Ndabashimira ingene mwabanye na Iyakure TV. Kuri iyi nshuro rero amakuru n'ibiganiro bya Iyakure TV ndabamenyesha ko mugiye kuzajya mubironka kuri uyu umuyoboro witwa Iyakure Info. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Niba utarakanda kuri like aka ni akaryo keza ko kubikora. Sangiza abandi iyi nkuru nziza ubamenyeshe ko ibiganiro vya Iyakure TV byongeye gusubukura kuri iyi mbonesha kure Iyakure Info.
abanywanyi bacu bose baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'abaherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo, mwese mbahaye kaze. Ndabashimira kandi ko mwabanye nanjye mu makuru akomeye cyane nagiye mbagezaho. Murabizi ko Iyakure TV ariyo mbonesha kure ya mbere, niyo mbonesha kure imwe rudende yabashikirizaga amakuru yizewe kandi atosoye. Twaragize imbogamizi zikomeye cyane zatumye ibiganiro byacu bihagarara, ariko kuri iyi nshuro noneho ubungubu tugarukanye imbaraga zikomeye. Amakuru n'ibiganiro bikomeye cyane mugiye kujya mubironka umunota ku wundi. Ndabashimira abaherereye mu burasirazuba bwa Kongo ku nkunga ikomeye cyane mwagiye muntera, abaherereye mu Burundi ndetse n'abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mwese ndabashimiye cyane. Mu gusubukura ibiganiro vya Iyakure TV, ndabamenyesha ko noneho tugarukanye imbaraga zikomeye. Tubafitiye amakuru menshi cyane yo mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu ntabwo vyoroshye, ibisaka vy'imbwa vyasambutse. Generali Evariste Ndayishimiye arimo arakorora amosozi, ibintu byamukomeranye. Tubafitiye amakuru akomeye cyane avugwa mu ntwaro ya CNDD-FDD. Muri iyi minsi kandi ubwoba ni bwinshi cyane ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Umuhari urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, umuhari wa Red Tabara uryamiye amajanja, ugiye gutangiza ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru ndayabafitiye rwose. Red Tabara iryamiye amajanja ku buryo ibintu bigiye kunyuka mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru ya Red Tabara murabizi neza ko Iyakure TV ariyo ya mbere yayatangaje mu gihugu cy'u Burundi. Kuri iyi nshuro rero mbafitiye amakuru akomeye y'intambara ikomeye igiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru akomeye cyane kandi tuzabagezaho, nzababwira iby'indyane zikomeye cyane ziri mu mugambwe wa CNDD-FDD. Nzagaruka ku mayeri akomeye cyane arimo gukoreshwa n'abagumyabanga ba CNDD-FDD ngo barabe ingene bakwikiza Generali Ndayishimiye. Tuzagaruka kandi ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'imbonerakure ndetse n'igipolisi cy'u Burundi irya nino ku mitumba ndetse n'ubucimbiri. Tuzagaruka kandi ku bikorwa bikomeye cyane biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi, aho mu ishyamba ry'ikibira inyeshyamba za FDLR, imbonerakure ndetse n'ingabo z'u Burundi barimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibi byose tuzabihinyanyura muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi nzababwira ko mu gisoda cy'u Burundi ibintu vyayangaye. Ibitigiri byizewe biragaragaza yuko abasirikare barenga 900 b'u Burundi bamaze kugwa mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero tuzagaruka ku myidogo ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi zirimo gupfira muri Kongo. Muri aya makuru yacu kandi tuzagaruka ku mabanga akomeye cyane y'abajenerali b'u Burundi. Abajenerali b'u Burundi barimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane, ndetse Generali Ndayishimiye iminsi yiwe yoba irimo kubarirwa ku ntoki. Ibingibi byose rero tuzabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru kandi tuzababwira isanganya rikomeye cyane ririmo gushikira bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nzababwira ingene umugore wa Ndayishimiye arimo gukoresha uburozi bukomeye cyane yavanye mu gihugu cy'Uburusiya, aho barimo kugenda bikiza bamwe mu batavuga rumwe n'umugore wa Ndayishimiye. Ibingibi kandi birimo gukorwa mu rwego rwo kwigarurira itunga ry'igihugu cy'u Burundi. Hari za bizinesi zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ubungubu zamaze kujya mu minwe y'umugore wa Ndayishimiye.
gucuruza igitoro mu gihugu cy'u Burundi, kwinjiza isukari, gucuruza ikawa mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kohereza amabuye y'agaciro mu makungu. Ibi byose byamaze kujya mu muryango wa General Neva. Muri aya makuru kandi tuzagaruka ku bikorwa bikomeye cyane aho bamwe mu barwanyi barwanira muri Kongo ariko barwanya ubutegetsi bwa Gitega bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Tuzagaruka ku bikorwa bikomeye cyane byo gutwika amasoko hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi byagiye binyegezwa. Mwarabibonye ko General Ndayishimiye noneho yatanguye kuvuga yuko ngo abatwitse amasoko ya Bujumbura ndetse n'ayandi masoko akomeye cyane irya nino mu gihugu cy'u Burundi ngo ari abanzi b'igihugu cy'u Burundi, kandi mbere bavuze yuko ari umuyaga nkuba watwitse aya masoko. Ese ukuri kwabyo ni ukuhe? Iyakure TV yarakoze amatohoza akomeye cyane kuri iki kibazo cyo guturira amasoko mu gihugu cy'u Burundi. General Neva abifitemo ukuboko gukomeye. CNDD, FDD ndetse n'inzego zijejwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi ndabamenyesha ko aribo barimo gutwika amasoko akomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi tuzabigaruka ko ku buryo bw'idonido ndetse mbereke neza ivyabona vyerekana ko Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe aribo barimo guturira amasoko akomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Mu bindi biganiro bikomeye cyane turimo kubategurira, tuzagaruka ku kibazo cyo kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. General Neva amaze iminsi atangaza amagambo gashoza ntambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'ikimenyeshamakuru BBC, General Neva yavuze ko ngo u Rwanda rufasha abarwanyi ba Red Tabara ndetse ko ngo u Rwanda rurimo gutegura abasize bagiye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugira ngo bazasubire mu Burundi maze bavaneho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uvugwa cyane ni General Godfrey Niyombare. Perezida Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rugomba gutanga General Godfrey Niyombare maze ngo umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukaba nta makemwa. Muri iyi minsi General Neva arimo kwikanga intambara ikomeye, ndetse General Neva avuga yuko ngo u Rwanda rurimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Iki cyuka cyakwega nkwege ndetse no kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi navyo tuzabigaruka ko ku buryo burambuye mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro bikomeye turimo kubategurira kuri iyi mbonesha kure Iyakure Info. Mu makuru yacu kandi tuzerekeza irya nino ku mitumba ndetse n'ubucimbiri. Tuzahinyanyura ingene abarundi bariko baricwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mu makuru yacu kandi tuzaha ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mu makuru yacu tuzaganira n'abahinga ndetse n'inzobere batubwire icyakorwa kugira ngo u Burundi buve mu bibazo burimo. Mu bindi biganiro bikomeye cyane ndetse n'amakuru tuzajya twibandaho, tuzajya tuvuga ku makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko Iyakure TV ariyo mbonesha kure ya mbere imwe rudende yabashikirije amakuru avugwa muri M23. Murabizi neza ko kuva M23 yava muri Sabyinyo ndetse kugeza M23 igeze mu gace ka Bunagana, Iyakure TV niyo mbonesha kure ya mbere yabagejejeho amakuru y'urugamba. Kuva mu gace ka Bunagana ukagera mu bice byose bya teritwari ya Rucuru, muri Jomba ndetse n'ahandi, kugeza ubwo M23 yafashe ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, Iyakure TV niyo mbonesha kure imwe rudende yabashikirizaga amakuru yizewe. Kugeza ubwo M23 yafashe ibice bya Sake igakomeza yerekeza ku Mushaki ndetse n'ibindi bice bikomeye, hano hose Iyakure TV niyo yatangazaga aya makuru.
Iyakure TV kandi yabanye namwe kugeza ubwo intare za Sarambwe zacakiye umujyi wa Goma zigakomereza muri Bukavu ndetse zigakomereza no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo. Kuri iyi nshuro rero urugamba rurakomeye cyane ndetse rurimo kwerekeza mu zindi ntara. Amakuru yo kwizerwa aragaragaza yuko abarwanyi ba General Makenga bagiye kwerekeza mu ntara ya Maniema. Umujyi wa Kindu waba ugiye gucakirwa na bano barwanyi. Ayandi makuru kandi akagaragaza yuko umujyi wa Uvira wamaze kugotwa na bano barwanyi. Abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura uduce twose dukikije umujyi wa Uvira ndetse na Baraka. Hari ubwoba ko bano barwanyi baba bagiye kwerekeza mu mujyi wa Karemi ni mu ntara ya Tanganyika. Ibi byose rero tuzajya tubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi tuzajya tugaruka ku makuru akomeye cyane avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuzajya tugaruka ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu bya EAC nk'igihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu byegereye igihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi tuzajya twerekeza hanze y'umugabane wa Afurika. Turabire hamwe amakuru akomakomeye avurwa irya nino ku isi. Ibiganiro byacu rero byongeye gusubukurwa. Niba utarakanda kuri subscribe kuri iyi mboneshakure yacu Iyakure Info, ndagusabye rwose ngo ubikore. Ndagusaba kumenyesha n'abandi ko ibiganiro n'amakuru bya Iyakure TV byongeye gusubukurwa. Wamumenyesha amakuru wanyu w'inzobere mu gutara ndetse no kubagezaho amakuru akomeye. Murabyumva ko nongeye kugaruka kuri mikoro za Iyakure Info. Abamenyesha amakuru barimo Dani Faruku nawe ariteguye cyane. Abamenyesha amakuru bacu barimo Iridefonse Habyarimana uri mu Cibitoke nawe rwose ariteguye cyane kubagezaho amakuru yizewe avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abamenyesha amakuru bacu bakorera hagati ya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Bunagana ndetse na Kisoro, nabo bariteguye. Uwo muzi cyane ni Bwana John Vyaruhanga. John Vyaruhanga nawe ariteguye kubagezaho amakuru yo muri biriya bice. Imboni zacu mu burasirazuba bwa Kongo, imboni zacu hirya no hino mu gisirikare cy'u Burundi, hirya no hino mu mugambwe wa CNDD FDD ndetse n'aba informateri bacu irya nino ku mitumba mu gihugu cy'u Burundi, bose bariteguye kubagezaho amakuru akomeye cyane. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, nawe rwose uhawe ikaze, watwandikira maze ukatugezaho ibiriko birabera hirya no hino iwanyu ku mitumba. Niba kandi ufite igitekerezo gikomeye cyangwa ushaka gutera inkunga ibiganiro vya Iyakure Info, urahawe ikaze rwose. Watwandikira maze ukatugezaho igitekerezo cyawe cyangwa se inkunga yawe. Bungubu rero ndabamenyesha ko amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu byongeye gusubukurwa, ndetse ko amasaha menshi cyane tugiye kuyakoresha tubagezaho amakuru akomeye cyane avurwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Nimukomeze rero kubana natwe. Nimudutera inkunga kandi mutugezeho ibyo mubona twakosora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu birusheho kubanogera. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.